Ay, Gina, anak ko. Gusto ko madaytan ka nagsangsangit mo. Maawatak, tirik nam ita, anak. Ngaman niya nga rod ngay. Ad-adda masakitan ka, magtultuloy ti relasyon nyo. Adda mo't pamilya nga agsagsagapa. Nagsakit na ito yung inaramid ni Ruel kanya, nanang. Inayat ka nimpatag ko. Ngam-apa yan nagilimat kanya. Ay, panunutom latan Saan nga iso ti lalaki aparakan ka? Kas inam, di makunak, aywanam ta si kugmo. Takdaram day ta, nga oray awan ni Ruel. Amok akabaulang day ta. Italaang day ta amarikriklam. Ngampat siya nga intun agangay. Makailiw-liiwag kantong. Saan ka kumanga agkulkulong latan dito'y silid mo, anak ko? Nana. Rumwar ka kumamot, Manon nga aldaw, asaan ka anang nangan. Ay na, panunutom ta sa lunat mo. Nana. Saan na nasaya at ti masikog asaan amangan. Saan kumaaday dya Ruel ti pampanunutom latan. Ipang pangrunam ko mati agbalin nga anak mo to. Nana. Ngala, umay kan anak ko. Pangaasim Ingka kumamot mangan. Kaasi taubing iti tiyan mo. No di ka mangan. No agsangsangit kalatan akanayon. Tsaka mo no anya tiramita. Mirna. Mariripo ka na ka talaga. Ay, anya nga ron ngay. Ay, tilangan anak mo to ti panunutam. Nagsakit na talaga tinakam ko kini Ruel. Diyak mo no aging gat ka ano akastoy ti marikriklak. Friend, sana nasaya ti may stress no kasta masikog ka. Sana nasaya ti ipaiday ta iti salunat mo. Diyak lang amin maliklikan ang panunutan ni Ruel, friend. Imbag ko man no sa anak ang masikog. No saan la ko maapakabasulan ti. Tiyan niya. Ay, pangasim Saan na tila raramidam? Friend, di mo ko mairaman ta si kugmo, tawan am muna. Pampanunutak namin, friend. Anya nga tan isulangan ti pagipapasak iti unget kan gurak ken ni Ruel. Anya? Sige. Aywanak to si Kuko. Sana bali. At damot danan ang kantatang amang aywan to kan kuana. Gina. Ay narabiin nga maawampay laang ni Gina nga anak talakay. Ay, wun nga rod bakit? Sa di naman nga tan, tinapnapan na nan. Idinto ta sa badumot ita. Awam mo trabaho da. Ay na, sigurado. Sumangput day dyan inton madamdamaan na Bart. Ay, una yun, ti anak ta. Diyak mo no niya taramidag. Tap nagbaliw ti anak ta. Manipod impas ngay na ni Boboy. Namimpinsanan ang nagbaliw ti ugali na. Saan na kasi ti sikod ti kinasingput na. Ay, wun nga raod. Panagkunak. Ti anak na, ti pangipapapasa na iti pungtot na iti sigod akayan ayat na. Ay, dahi tangarod ti parikot italakay. Taurean niya ti aramidag. Ay, jaklat tamot mapalagipan. Madan tulat ta bakit? Agnakam to siguro. Manan. Anak, napartag kayo manan. Ay, adayon lang man si kang ubing. Kan manon na daras nga bagbagakan ka. Hindi na kawawag ganitin na lang, ha? Ha? Tap na, mama niya. Gapukan ka. Nadadal tibiyag ko.
Duha kayo kinitatang mo ng dadali tibiyag ko. Nawatam, ha? Anya? Panawan ng didoy. Amang numalagip kumananday iti samem papaitaw ng bayin nga amam. Kat sikat ipang ipapasak iti pungkat ka. Ay na, Gina, anak ko. Apay akasta kamutan iti anak mo. Gapu kadakwadang agama. Nadadang itibiyag ko. No saan ko maakas jay tinaramid ni Ruel kanyak. Nalabit asaan akas to'y tibiyag ko itang. Anya, namin anumot ngayon bagakan ka nga awan amo ni Buboy iti may papankada kayo iti amana. Ha? Pangaasi man ako. Maasi ka kumamot iti anak mo. Siyak ti masaksakitaan. Nukas dia pagsasawamlat ta nakaslasan mo nga anak. Uray anya pa'y tibagbagayo nanang. Saanin nga agbaliw ti panakilangan ko iti dayjay nga ubing. Agpadadala iti amana. Ay, laos to. Dahil ta pa nagsangsangit mo, Apok. Lolo, apay akas dyan ni nanang kanyak. Apay akaguro naklaunay kat anak-nak mat. Ha? Kanayon na nga ibagasan na kanang anak. Kan may isa, kanayon na nga ibaga tungkol magitita na kano. Kat ad-adda malaglagip na ti amak. Iso akas taunay ti pungtot na. Ay, Buboy, Apok. Muray kas dyan ni nanang. Jak guraan. Mamatak nga agbaliw to. Agyaman ak unay, no kasta, Apok. Paspasin siya am lataan, ti inam, ha? Wan lolo. Anya, agayan ayat kayon ka ni Ricky kunam, friend. Tangiwat mo, friend. Ang mga nada makangakan ka. Wan, inaklon ko ni Ricky. Nabit sapay mo't nagdaton kan ka. Nga, inaklon mon. Wan, sigod nga mamok ni Ricky. Iso nga mintigard ijay sigod a pagpapaayak akong panya. Ha? Nasingpat mat ni Ricky. Awan makunakan ko na. Friend, antay bagakan ka Ngamsapay ko mata saan ka ama offen. Anya daytan. No bilang laang, maklon na ka diti anak mo. Ha? Maaklon naman kan saan. Okay lang. Ngamin, nubilang taagasawa kaming ton. Saan mi matkat akaden na dayjay nga ubing. Agyan lata, ijay puder dananang kantatang. Anya? Iso ti makagapo, no apay anadadaal ti biyag ko. Amangan no isuntumanan ti makagapo, iti saan mi apagkin naawatan kin ni Ricky. Gina, kayat kong agtinatan. Ha? Ay, ayat ang tatitunggal may sa. Iso nga mo kamayat kahit isingasing ko. Okay, no day tati ko na, mayatag. Agyaman na ka. Ay, ayatan ka unay-unay. Awan anyaman na. Kas iti kanayon ko nga ibagakan ka. No lakit dita pagragsakan kan pagsayaatan ka. Aramida, Ricky. Anya, agdan na kayon ka ni Ricky, Gina. Wana nang, nagsaritaan min ti may papan iti day taabanag. Anya, Nanang, saan ka pumapumanaw ni ti balay mo? Tinak man po awagan itinanang kunak lang arudan. Di ka di makauawan. Sika nga ubing, saan asyak tinam? Iso abay anak a pumanaw. ay, anya ka din day tangar aramidam iti anak mo, Gina. Awan ka din namnamang agbaliw ka pa'y. Kasta kalatan. Panunutam kumamot ni Buboy Nabiit pa yan nagamam mo kayo ka ni Ricky. Ngamita, agdan na kayon. Anya, Anya ka matan. Sana kayat ti anak mo pumanaw ka diti balay. Gaputa ti kayat na. Agdadan na kayo lata. Agpanunot ka kumamot, anak ko. amok tar aramidak nanang. Iso apang nga asiyo, di dakon pakibiyangan. Ay na, talaga natangkan ti ulom. Ala, sapay lang kumakarod.
Tadikan to agbabawi iti kastangar aramidam. Ay, una yan tanak ta. Uray anya taramida, talaga din akong ipangaglakay. Ay, nangag ko nga raw ti saritaan nyo itay. Ay, sapay la kumangarod at nasingput day jari kay. Sapay la kuma, tasaan nakas ka ni Ruel. Ay, wan nga raw ba kahit. Kaasi mo ti apo ko ta. Arig na, linaksid ni Gina ti anak na. Ay, Sapay la kumatawan to ti pagbabawyan na. imbagak mo't kan ka nga ilabam dagiti murang ko. Saan ka di? Pasensya ka ko man, Ricky. Diyak nakalaba. Gapot akas na una yung sakit ti ulo. Anya? Ay, aday ta ka manan. Nuan naladitan ti ras-rason mo ako nak. Hala, bumangon ka. Ingkagla ba? Awan usarag intun malam iji papanan mi aparti. Pakita mat nga kakapsutak. Kan may sa, nasaan una yung importante di papanam. Di ka kuman mapan. Siya kumamata si kaswam ita. Agkakapsutak ka talaga. Di nakmandramaan si ka. Ang mga no, jak malapdan ti pungtot ko. Ang mga no, nyapay ti maramit ko kan ka. Anya. Ne, apay nga awan pailat na luto amakan, Gina? Pasensya kan. Kasangsangpot ko ngamin. Agin na naaklabiit. Kalpasan na agluto akon. Aginan ako nan. Apay, si kalanga di mabambanog. Imbagak mat kan ka. Asak bay asmang petak. Nakasaganan ti kanak. Maawatam. Sikat ti babae. Iso arumbang asyak ti pagserbyam. Anya. Ingka agluton. Darasan. O, adto ti uniform mo, Ricky. Kaplan-plantsak date na. Anya? Dahito iti kaplan-plansya ko nan? Juan. Oy, amom ti agplansya ko no saan? Implansyam ko na. Ngam kusok-kusumit. Ipakawas mo kanyak dahito eh. Doble maplansaan dahita. Tano saan? Ulitak mati inaramid ko kun kay di. Idepel ko di plansa di talikod mo. Tapnog nakam ka. Apay, akasta ka matan kanyak, Ricky. Ay, atan na ka, di pa eh. Saan ka matasigod, akasta? Mariknak ngamin nga awanin panagayat mo kanya. Amo matlagayam. Apay pay lang agtaltalinad ka dito, ah? Pumanaw kan. Tiyan mom, adda lalaki ang makaanos iti kaskan ka, ana-anakan iti kinabalasan, ha? Awan! Awan, Gina! Iso ana sa isayat mo pumanaw kalangan. Kentap no amo man niya, ha? Adu kayo ababay iti biyak ko! Oh, apay kas ta tilang am friend. Madlaw nagsangsangit ka. Adda ka di parikot mo? May si-stress kan samat. Meron. Ni. Apay nga nagsangit ka matan. Diyak ka muna ka sa nung ibagakan ka ti parikot ko. Nagdagsan ti barukong ko. Wala. Ibagam na niya ti parikot mo. Tapno matulungan ka mat. Parikot ko ni Ricky. Saan nga minakas iti sigod? Dakal tinagbaliwan na. Kinapudno na. Kanayon nakakabilan. No kasi nga dalabas iti na magustuhan. Anya? Mariripo ka na no niya taramida. Kanayon kami nga agapa. Kantong galaga pa kami. Tumpaan na. Nga oray na saya at tipan nakisarita kan ko na. Anya? Una yung tikas dyan lalaki. Lay, di kasayaatan nga aramidam. Panawa mon. Agsubli ka langan ka dagiti naganak mo. Awan na saya at masakbayam kan kwa na. Sana napudno ni Ricky kan ka. Day tati pampanunutak, friend. Kas na makarik na akitibain ka dagiti naganak ko. Kas namatan iti anak ko. Ha? Iti kasto ya mapaspasama kanya kita. Naamiris ko dagiti bidot ko. Nang runa iti anak ko.
Diyak ka mo no mapakawanak pa. Ne, apay na gito yung nakasagana akawas mo, ha? Pumanaw ako. O di na sayat! Anya, talaga ka di nga awanan panagayat mo kanya, Ricky. Apay, tiam mo inayat ka. Hoy, saan? Amom, inusar ka laeng. Gapo iti panagwin na swas mi idi kanidayan. Ngamit ha, tanagsinublian kami. Masaysayat no pumanaw kan. Anya, Alam na giti usar mo dito balay, ha? Kundi ka nagsubsubli. Maudin da ito, apa nagsarita ta. Nana, pakawanan na ko. Ay, anak ko. Amo ka nagbidotak, Nana. Aklo na ka nagbali na kadakas nga, anak. Kandakas nga ina. Gapo iti panaglablabas ko, iti anak ko. Gina, Naamiris ko itan amin anak ko rangak. Impagarup ko no naragsakak kiniriki. Ngam nagbidotak gayam. Gina, anak ko. Dahito itilaglagi pa. No panawan da ka man, dagiti lalaki nga ayatem. Di anak mo, kanda kami anaganak mo. Agtalinaad kami lata amang ipatpatagkan ka. Nana, Kat pagyamanak unay dahito agundaway. Tanaka ameris kan, anak ko. wanan. Katagyaman ako, nay. Gapot ang uray kasano ti kinadakas kong anak. Kat maaklon daklata. Nanang, agyaman ak unay, tanagawid kayon. Wanan ako. Ha? Inawagan nak iti anak. Boboy anak ko. Pagawanan na ko, ma. Amok asana ka nagbalin na nasaya at nga inakan ka. Amin na sakit tinagam kan pungtot ko iti amam. Kat sikatin ang idasan. Nanang, Linagsid ka nga, anak. Gapo lang iti panakiwin naswas iti kanyak ni Ruel. Ba nagapagpampabuyak kita, anak ko. nanang, Pagyamanak, tasaan ka nagimulay ti sakit tinagam mo kanya. saan nanang? Gapot ay patpatag kayo unay. Kanayon nga ipalpalag iti lola kan lolo. Asan arumbang agsakit tinakam ko kada kayo. Di na, anak ko. Maragsa ka na, makakita ka na kayo iti apo ko ka naragsak. Tatang, Ay na, nagragsak ti apo ko, manipod nagawid kan. kasta ka di, tatang. Kinapudno na, hindi awan ka. Ay na, apo, taka na yun nakadama, anak ka. Ibaga na payasa, payla kumatan, nasaya at ka iti sa dinuman nga yan mo. Iso, tipudno aragsak, anak ko. Tandaan na makanayon, ti ibaga ni nanang mo kun ka. Panawan na ka man, ti mano alalaki. Ngam ti anak mo, agtali na idlataken ka. Saan nakaapanawan, iti uray ka anuman. Kain, saan apulos, ngagbaliw ti panagayat naken ka. Agriin kayo, anak ko. Bigat gaya man, tatang. Wan, ala, riingin mo na kita, dim, tayong kagarmusaren. Nakaluto ako na iti pagarmusaran nyo. Jello, Aisa, agring kayon. Aglangan akon. Kayat ko pa iti maturog. Bumangon kay kit din, tapno di kay maladaw iti pagadalan nyo. Aglangan ak nga rodan. Aisa, ading ko. Maturog kan tumanan ano sumangpet ka nga gapo iji pagadalan. Alan, bumangon kayon tani, aldawan. Ala, darasin nyo timag na, Jello. Aisa, ang mga numala daw tayon iji pagadalan. Ni ay saa, nagbayag amag na.
Nagdagsan mo't ngamin tibag ko. Tidak pa'y tulungan mo't. Alayag mong tibag mo, Aisa. Sige, umuna ka na magna. Nagbuntog ka. Adtoy manong. Apay ngamin ang nagadayo ti pagadalan tayo. Saan tayo lakuman nga ag-eskwela? Makabannog ti magmagna. Ano san tayon, ading ko? Kasaan mat nga rod ang makadanon tilugan iti balay tayo? Kan may sa, uray man dumanon tilugan iti balay tayo, nanginamat laang tiplete. Bumaknangak tulaang ha. Gumatangak iti eroplano. Agar arapaap ka man hindi tayo sa. Basta bumaknangak to. Bumaknangak to. Panunutom anaimbag ti jayakan ka, Jose. Panunutom ti kasasaan mo. Saan ka makatrabaho? Tamay sa kakat nga rod abaldado. Sigurado asaan mo ang mapagadal dagiti talong anak mo. Marina. Kitaam jay inaunam. 15 ti taon na. Ngam grade 6 na pailaang. Takasano, agkarasardang iti panagadal na. Uray jay buridak mo ti ipampun mo kada kami. Pagadalan mi. Itad mi amin a masapsapul na. Kat no makaadal toon, no kayat da kayo atulungan, saan minton aparitan. Kayat mi ti makatulungkan ka, Jose. Agyaman na iti panangisakit mo iti pamilyak. Ang amlading itag. Diyak kabala na mayadayo ti anak ko aburidak. Ay na, Jose, agpanunot ka na imbag kunak lang arudan. Di oray mangibati akite kwartayo. Basta umanugot ka iti bagbaga. Saan, Marina? Lading ita ka talaga. Diyak kayat nga itad ti anak ko. Ano san mintiad da? Basta saan kami nga agsisina. Kaya't nakgayam nga ampunan day taabakat ah. Sige garod, Jose. Di ka mapilit no talaga di mo kayat. Ngam panunutom lata, ti jayakan ka. Agyaman naklangan, Marina. Sige nga, Rod, mapanakon. Day giant di bakat. Sige. Bak nang lakit di day ta. Tadalugan na. Ay, surutak man. Taang damagakan kwa na. Nana, mabit man laang. Ha? Mabaling ti ang damag kada kayo. Anya na itsay, balasan ko. Apay akayat dak nga ampunan. Awan ka di anak yu? Ha? Kwa? Uuwan. Awan anak mi ti asawak nining. Kayat ko kumaatulungan ti amam. Tamok amarigatan amang suporta kada kayo. Ngam di namat kayat. Pagadalin ka kumaaging ga iti kolehiyo. Ha? Kayat ko, nana. Ha? Agpaiso? Nana. Bak nang kayo kadi? Saan matkit di unay? Ngam no sumurot ka kada kami. Maitad amin akasapulam. Ha? Agpaiso? Naimas asidaan, napintas akawas kanda dumapay? Wala. Ag-eskwela ka pa'y iti pribado. Saan kanton amabanog amagmagnama pa nag-eskwela? Taadalugan mi amang itulod kan ka. Kayat ko, nana. Ang saan mat nga rod akayat ni tatang mo, neneng. Ibagak ka ni tatang ko. Takayat ko ti sumurot kada kayo. Apay Aisa, kayat da kami napanawan. Sanda kami ka din na kay kayat, Aisa? Kayat kayo ngam kayat ko nga ron mati bumaknang. Pangaasimadin ko, di ka sumurot kin ni Nana Marina. Kayat ko ti bumaknang, tapno matulungan kayon to. Kasta nga mintimbaga ni Nana Marina kanyak, no makaadalak to, tulungan kayo. Saanin ading, da kamin ka ni manang Kelly timang paadal kan ka. Pobre tayo, di tayo tupay makasida iti naimas. Iso asuri, basta kayat kunti sumurot iti day jabaket. Tanauma ako niti kinarigat ti panagbiag tayo. Makaadalak to, kat bumaknangak to. Tatang, rabiin, maturog kayo. Maturog kayon.
Tadyak pa ila maala ti tuturuga, Kelly. Tatang, naliday kayo manan. Anak, Nalagip yumanan ni Aiza kabsat mi anya. uwan nga ron. Aging kaita. Diyak pa ila matukod a panunutan. No apay kaslaawan iiliwan ni Aiza kada tayo. Manunatawan tinapalabas. Ngam di man la makalagip a sumarungkar. Wano mang pasyar kada tayo. Damag ko api manaw da kanon dito'y lugar tayo, tatang. Kumusta nga tan Jacob satyo? Napintas siguron tibiyag na ita, tatang. Ngamin, bak nang tinangampon ken ko na. Makonkonsensya kaging kaita. Ngamin, pinalubo sa kapimanaw Jacob satyo. Tatang, linapdan tayo ni Aiza. Ngam iso tinagpilit asimurot kin ni Nana Marina. Anak ko, Ngambayan nyo, tano makaurnong kami kini Jello, sa pulan mi tikabsat mi. pasensya kayo anak ko. Saan kayo na nakapagtuloy ang nag-aadal? Nagpatingga kayo iti high school. Di yun panunutan dayta, tatang. Sana bale, tadamot tin trabaho mi kini Jello nga ading ko. Anusan min ti makipurdiya iti bakery ni Nana Kakay. Nakaron sa mo tirikrik na anyan, tatang. Ipan kayo laangan iti ospital. Sana anak ko. Gagangay lagor-ligor na ito. Makapadanag kayo matatang. Di kay matngamin mangan iti ato. Siya kang makapangan. Natam na itiraman ko. Ipan kayo laangan iti ospital. Ang mga nuanyakit din dayta, tatang. Manang, anya ka no ti sakit ni tatang? Gagangay lahat kaso, ading. Naimbaglakit din, takas tala ang tisakit ni tatang. Amo ti Diyos ka sasad tayo ti biyag. Iso nga amok adi na tayo baybayan, manang. Uwan, ading. Ay, bungala siguro ti stress ni tatang ti panagsakit na. Manang, Stress na iti kapapanunot na iti kabsat na. Atoy, pasensyakan Kelly Dahil talati maitulong ko tanay. Mayroon namat nga da paggastusa kita. Siyak ti rumbang agki daw iti pasensya, angka. Ngamin, siyak ti umut-utang. Malala, saan mo nabayadan dayta? Tulong kun ka ni tatang mo. Ay wen, maala kan to iti bagas. Ta nagpakiskis kami di kalman. Ha? Ay, agyaman na ka, Uncle Aldo. Sukatak to, Uncle. Saanin? Urayan na, tayalan ka iti bagas, balasan ko. Alaga nakalipatan ti burida kakabsat yo. Sanda tayo na malagip. Tatang, Siguro, napintasan ti biyag na. Baknang siguron. Professional kit nga tan. Dakkel ti balay, kaya nadalugan nan. pinadas ko ang sinapol tinagan na iti social media. Ngam awan ti makitak, tatang. Di payagparik na pulos ti kabsat yo. Kaya't ko ba makita sa baya matayak. Di kay kumaagsaol iti kasta. Tagpaot pa iti panagbiagyo, tatang. Kundi kay unay agpampanunot. Tapno saan kayo ang ma-stress, tatang. Dayta siguro ti rason, no apel nga agsakit kayon. Ele, kaya't tsuka di ti makaadal. Ha? Ay, kayat mila unay aangkal. Ngam awan mat pagadal mi nga agkabsat. Tama nagsaksakit matan ni tatang. Un nga rod, masya nakot ija amayo. Ano kaya't yung agtrabaho kayo iti hapdi, iti pigirek. Kaya tagadal kayo mat iti hapdi. Agpaiso, angkal? Tayta, ano kaya't yo? Kayat mila unay aangkal. Sige, ibagam to garot, iti kapsat mo. Kayat ko rita ajayan ni Uncle Aldo, manang. Uray siya, kayat ko. Ngamin, kayat ko ti makaturpos iti panagadal ko. Ano santan ati agtrabaho iti pigirina? Una,
Tapno makalpas ta iti panagadal ta. Ket matulungan ta ti amata. Umadanin ti panagturpusyon ako. Wan nga ron tatang. Kasla kaano la idi first year college kami. Ita, graduating kami kini Chelo. Di yun to kumalipatan, ngagbayad, iti utang, anay baganakam kanyang kalyo, ha? No, saan agapukan ko, na? Saan kayo nakahadal? Wan tatang. Ni Uncle Aldo ti inaramat ti Diyos. Tapno matunoy mi ti arapaat mi ti kabsat ko. Kumusta nga tahan niya ay sa kabsat yaw? Di adal siguron day jay ita, tatang. Ngamin, bak nang di nangampon kan ko na. Ay, sabay lang kumatagpay so day tanak ko. Agam talaga alinipat na tayo. Di mo tagawidan. Uray pumasyar la kumamait. Bayan nyo tatang, tainton at dawayak, sa pulak to ti kabsat ko. Ala, Manang Kelly! Nasayata nakita ka. At ay bagak. Ha? Anya dayt na Elviro? Nakita kayo ni Aiza akabsat yun. Ha? Sa dino? Ija ili ang naggapwa. At ngamin inatindarak akasar ija lugar. Kat nakitak si ka. Kat, nakasaritam? Saan? Pukawak kumangam. Nakaluganan iti kotse. Di nakmat nanggagan. Anya, nukas na. Di ko tiyan di kabsat mi. Adamat ka doon na alakay kan bakit? Jay lakay ti driver. Kat naglugan iti likod ni Aiza. Nagado ti bit-bit na si ka. Anya, mabalin amaamuan no anya alugar dayta? Sige. Ibagak. Ay na, no apay ngamin nga 1 FB account day dyan nga Aiza. Tapno machat tayo kuma. Papa naman ha? Di matawan trabaho mita? Rumwarak, tainak sa pulan ti kabsat na. Ah? Ingkarik ngamin kinitatang dayta. Ikarigatak asapulan ti kabsat na. Ket sapay la kumatama sa pulak. Amom nga ro ti pang sapula man, ha? Nakachat ko ti kinaubingan ni Aiza. Ket adda na ibaga na alugar ang nakakitaan na iti kabsat na. Kastaya. Ala, aganad ka nga rod manang. Kuyugon ka kuma. Agamadamo trabaho kita. So, pasensya ka na. Dito'y nailiti imbaga ti kinaubingan ti kabsat ko. Nalawad ito alugar. Ngam ano sakyang damag-damag. Darasam mo tiya gunay Nakaging ginat ka. Ay na. Naguyong matdaytan a babae. Oh! Layat-layatan na mutin ti babaeng akadwana. Day takat ti kagurgurakan ka, babae. Nagginad ka nga gunggunay. Aguray ka. Mabigbig ko ti bakat. Ni Nana Marina. Nana! Sino ka? Isyak ni Kelly, Nana. Saandak siguron ang mabigbig. Taubingak pa'y idiim may kayo ijay balay mi. Nga mabigbig kayo. Kabsat ko ti inampun nyo idi ani Aiza. Anya? Manang Kelly! Nukasta. Si kadaytan Aiza ading ko. Uwan, Manang. Kailiw kayo una yun. Sumuro ta kiti panagawit mo. Diyak kayatan iti puderdan ti Marina. Aiza, naku. Anya ka din day nga ibagbakam. Ala, agawit tanwan. Kaya't kung tagawin iti balay mi Auntie Marina. Diyak kung kaya't ti sumurot kan ka. Anya? Pakawanan dak kumatatang. Kapoy ti panang suker ko kada kayo idi. Kailiw kayon. Anak ko. Ang yaman ang tanagawin tan. Uwan tatang. Kat ikarik. Saan kayo napanawan? Iso na laan tano kadagitoy. Awan pa'y maitulong ko iti pinansyal. Ngamin awan trabaho. Saan na ka nakaadal?
No ti amoyo kat napintas ti biyag ko iti puder daan ti Marina. Saan? Agbabawi ka si Morot kan ko ana. Namin ti amok, nasingpet, saan mat kayam. Kinapudno na, nagpatingga ak lang iti elementary at hindi na kung pinagadal. Pinagbalin na kababaw na ni Jay Balayda. Kahit ko ititag subli ka na kayo ng sanda kapalubusan. Didak pa'y pagigaman iti cellphone. Oray kayat ko ti aglibas. Tsaka mo titurong at taubingak pa'y matidi. Mabutangak tamang ano mapukawak. Unay kaya man, ti kasta nagbambanakang aging ko. Kunami lano napintas ibiyag mo itan. Agyaman tayo latay ti Diyos. Tan agkikita tayo. Kat agdeden na tayo manan ading ko. Sayang, no saan ka kumapimanaw? Nalabit na nakaadal kami takas kada kami. Uwan nga rod. Ti amok, pumintas ti biyag ko iti sidong da. Saan mat kayam? Mabalin mo latati ang tuloy nga agadal, ading. Tag tinulong kami kini Jello amang paadal kan ka. At kaya't ko amanan. Wala na ako. Ubing ka pa eh. Mabalin mo pa iti agiskwela. Uwan tatang. Kat kita pa'y laan. Ang yaman na kunay kada kayo. Ta sana nagbaliw ti panang ipatagyo kanyak. Nagapuan ba kahit? Nagapuak ije bangkag lakay. Napan ko kinita je mula tayo. Mabalin mat gaya man aburasan. Ay kit nasaya to kasta. Oh, ada ka din nakasaritam at ang danan tayo? Awan pa'y nga rod lakay. Inak ko makasarita ni Marilisa inton malam. Ay gatwan ha? Ang saan amalpas da jay? No, nila ang lisa ti ayabam. Inak pa'y ayabanda na mo na nga agasawa. Nalang rod. Sigurado akayat dati umay. Ne, si kamot gaya mare. Itaman pa nga may kaditi balay. Wan mare, aywan gayam. Amang ano awan papanam inton bigat. Awan mat mare. Nalpas mo tantay raop ni tata insyo itay. Apay ka de. Umay ka ije balay inton bigat. Agpaburas kami iti mula mi anatang. Ah, kasta ka di. Ay kawan na, umayak mare. Amumot aday tati kanayon ko asap-sapulan. Di pa kitang danak. Alangarod mare. Namnamaag tiyo may mo inton bigat ha? Wen ko mare. O sige, tainak man ije balay danana muna. Inak ayaban tapno dakadwa tayo. Agburas ko nambadait. Uwan ko manana. Awan ngamin kadwami nga agburas itimula mi anatang. Ay katwan umay kami kini tatam aramon. Ay, agyaman ak unay nana. Namnamaan kayo nga rod inton bigat Ay, mabit lang. Agbalon kami kadi iti pangaldawan. May balasang ka. Ha? Ay, saanan nana? Siya kung ti makaamu iti kaninyo. Ay, sige. Agyaman kami nga raw. Kahit mapantay dya ayan da badait inton bigat. Katwan alakay. Imay ngamin itay. Awan ka no ti sabali amayaban na akaduwada nga agburas iti mulad. Kasta ya, mapanta Baglabal-balo na iti apo ko ta timatgadan ta. Wan lakay. Oras ti pa nagmimerienda bakit? Naisagana mo ti merienda ng iti agburburas? Wan, insagana kun. Itulod ko laangan. Day ta ti pameriendam? Danom lang kan sagay sa ba? Kat, anyangay ko ma. Inak agorder iti cake, kasjay. Ay, saan matakas ta bakit? Nung mabalin, nayunam ti merienda enda tapno damat pamigsada nga agtrabaho. Ay nalakay, umdas da ito yun. Adula amin, makitang dandalaang mat. Noan niya ti maipakan kadakwada, ay katsandan ang agriri.
Agalas 11 nga mamamot ni Mari Badit nga umay mangyag iti merienda. Ay nawon ka, Rod. Sapay itay pa'y amakain inumak iti danom. Uray siya nga, Rod. Uray siyak. Sapay nagdaga ang tiinit na ita. Isunsan day ta sumungad. Ay na, nasaya at mat. Itayak pa'y amabisin. Ala, agmerienda kayo, nana, tata, kumare. Ay na, agyaman kami, Mare. Uray, saan kayon amapan ijay ayan ti kalapaw? Dito'y kayo latan ng agmerienda. Tapno saan kayo ang mataktak? Ha? Ala, agmerienda kayo latan na. Tani, inak agluto iti pangaldawan nyo. Anya, ay unay mutan ni Badet amang tan iti merienda. Ay, unay yan. Ay, wan nga ron, nana. Sagay sa tay la asaba. Gandanom. Una yan? Ay, kasta talaga ti babakdang. Naimot da no may papan iti makan. Saan matkit di nga amin, ah? Di naman la pinanunot mo at bakit kan lakay kayon akaduak. Bayan yun. Ituloy teki din ti agpuros. Ang mga nukilaat nga umayda, narigatin. No agayab tumanan ni Mari Badet, jak kaya ti umayon. Ay, uray siyak balasang ko. Talaga jak kayatan. Kastoy lang arudan tinyig na merienda. Nakaladla daw pa'y. Nakaluto ka niti pangaldawan da, bakit? Wan, insagana kon, inaklayaban idan. Bakit? Dahito iti ipakan mo kadakwada. Anya ko matiparikot dita. Anya kamatan? Saan ang nalakat ti agtrabaho? Hotdog kit din ti inlutom asidain da. Sakit awan pa'y sabaw da. Adamot karne ijaref Iso ko man ti inlutom Ay nalakay, nakurapay laang ti adda pa nagbiag dagijay. Iso asaan dang agpili-pili iti makan. No anya ti maidasar. O di kaninda. Anya. O ala, umay kayo nana. Tata, kumare, intay manganan. Ay kunak to saan kan nga agayab. Agawid kami kumanta ni alauna metan. Ay napasensya kayon tata. Kalkalpas ko ngamin ang nagluto. Kan may sa, nasapa pa'y matapangal daw. Anya! Ala, umay kayo kit din. Tapno makasubli kayo adagos kalpasan ti panangan nyo. Anya! Nalpas kayon anangan. Ingkay ituloyan ti agburas tapno masapa amalpas. Unay kan bakit? Pagpalpaan pa'y matida Kalkalpas na pa'y laanangan. Ay nalakay, tapno nga rod malpas adagos. Mala, mapan kami nga ruda tapno masapa nga agpaisaw. Di ka kumamot istrikto unay kadagiti ay ayabam atang tangdanan bakit? Amang ano itong sumarunong at ay patrabahom kat didan umay. Giswa pa nga asim. Tratum ida itinasaya tapno saan da maumaken ka. Ay nalakay, imbagak matkan kan. Maminsan lang ayab kadakwada, umay da adagos. Awan sa bali pagsapulan da, no saan ati makitangdan. Uray man kasta bilang, rumbang, nga aramidam ti pagrabangam kas boss da. Sana kasta Ti makinan tupay, mabannog. Isudan tulakid din na tao. Anya. Adi titangdan mo, kumare, 300 pesos. Ay, agyaman na ka, Mare. Adi matitangdan nyo adwa, nana, tata. 500 pesos. Sagto 250 kayo lang, Naiapay nga saan ang nagpapada titangdan, may. Ay na. Palpaliiwan kayo ngamin, kat inana kayo mat nga inana. At daayamat kasta amatangdanan. Iso nga inton sumaruno, amo yung teraramidan nyo. Nunang rugi ti oras ti trabaho, awanin ti agin inana. Taam mo yung mat amabaybayadan ti oras yo. Nalawag ka di, tata, nana. Inton sumarunaw nga umay agayab ni Badet. Saan tan amapmapan bakit?
Ay, unay kat day jaya naman ang dan. Wan nga rod lakay. Awan latas inakadag iti babakit ken lalakay akas kadata. Tikas jay nga ramid, awan ti makaanos ang mapan makitang dan. Uray pa'y siguro agkasapulan. Di na kayat ti mapan makitang dan ijay. Ay, itala na padasak, tinakitang dan itikas jay at tao. Nalabay antayon, tainton sumarunaw. Mangkita talaangan iti sabali apapananta pakitang danan. Diyak kayatan ti mapan ijay ayan ni baday. Panagbuburas man ng inton bigat. Ada ka din na ayabam nga umay, bakit? Ay, awan pa'y nga rod lakay. Inak pa'y lakasarita damari Lisa kan tataramon. Kastaya. Yung kakasarita idan. Tapno amutan o makaumay daw no saan. Ang mga nood damot na ngayab ka dako ada sa bali. Wen ka di ka madanagan. Masiguradok nga umay dagi jay. Ay, pasensya kan, Mare, nga maanda ngamin papanakin ton bigat. Ha? Imuna mga min na nakisarita ni Tata Insyo. Agdalos kami kano itimula na alaya. Kasta ka di mare. Ang mga numabalin nga ijay kalatan ayan ko nga umay. Di ka madanagan. Uray na yun naktitangdan mo. Ay, pasensya kan, Mare, Ay, kababain mo't ka ni Tata Insyo no jak mapan. Sapay imbagak awan. Ha? Ay, padasam lang ang danana mo ng agasawa. Siguradong awan papanandagi jay. Ay, isigi nga ron mare. Inton sumaruno laangan. Umay kanto ijay ayan mi, Wen, Mare? Anya, awan maayabam nga umay agburas ko nam. Wan nga ron nana. Iso nga imayak, ta umay kayo kumaayaban. Ay, pasensya kan. Saan kami ang makaumay? Ada nga min aramidin mi dito'y balayin ton bigat. Ang mga numabalin nga itantan nyo pa'y laang, tata. Tani, umay kayo kumapay laang agburas iti mulami. Ay, kuasaan. Tagaramid kami iti kulungan ti manok. Agriring aminan di iti kaaruba may gapo iti mula da. Kasta ka di? Ay, padasam ti mapan iti ayan da dinaw. Ang mga no awan papananda inton bigat. O sige nga ron, tata. Inton sumarunulatan. Ne, da kayo mat gayam, anti. Wen boboy, adda ka din ni mamang mo. Ha? Ada na panan na itay, anti. Amang ano na panggimatang iti sidaan. Kasta ka di? Apay, anti? No sumangpet ni mamang mo, ibagam kan kwa na nga imayak. Kan ibagam nga umay ije balay inton bigat. Ibagam atang danak nga umay agpuros iti kamatis, San siguro ang makaumay, anti? Ngamin, imay ni Tata Insyo itay. Ay ayaban na ni mamang ko amapan makitang dan iji ayan da inton bigat. Ha? Isumot tinangag ko nagsaritaan da itay. Kasta ka di? Sige nga rod, basta ibagam latan no sumangpat, Un, anti. Nay, si kamot gayam ti lumabas, Lisa. Sa dino ti papalambalasang ka. Mapanak man makitang dan ijayan da Tata Insyo, nana. Kasta ka, day. Kunak man napan kayo ijayan da Mari Badet. Agsapsapul mo tititangdanan na idikalman. Ay, maturugak laangan ngagmalmalam. Ngam ti mapanak makitang dan ijay ayanda. O nga ro da, nana. Iso ahusto lang, tasaan kaya napan. Iti kasta, maamiris na dagiti sana nasaya at nga raramidan na kadagiti tangtangdanan na. Bareng no makaamiris, balasang ka. Oh, adamot la umainton bigat? Ay, awan nga rod tinayabak lakay. Uray maysa. Anya? Ay, nakasano da ito yun. Ma-overripe pan di bunga ti kamatis na. Sapay nagni na itati presyo. Daytan ti bagbagakan ka. No nasayaat ko matipakpakitam kadagiti tangtangdanam. Saan kumakastoy ita? Ha? Anya nga ita, awan apuluson ti agpuros iti bunga ti kamatis. Puruso mo na siksi ka. Anya? Ay, sapay ko mata makaamiris ka matayin bakay. Makabanog.
Anyan, alpas maon. Iti kasi akalawa, malpas ko. Unay kamutan. Mamiris mo itan, nga awan serbi ti kinalawa ti garden mo, no awan maayaba matumulong ka. Kastan tumot ngamin ti ugalim. Bumabanton ti presyo ti kamatis, ngam di mo pa ilan alpas a pinuros amin. Lakay. Ala, agina na ka. Kalpasan na, ingka manen agburas iti bunga na. Lakay. Talong aldawon manipod inrugik ti nagpuros iti bunga ti kamatis. Aging gayta, jak pa'y nalpas. Narigreg da pa yun, tanaluom da una yun. Awan ti mabalin ata, awan mo't ti tumulong. Awan mo't ti naayabam. Di anusam. Saan ka mo't matulungan, tadda mo't trabaho. Kasano da ito yan? Ti aramidam, ingka iji ayan da tataramon nga gasawa. Ingka kid daw iti pamakawanda. Kasta mo't ten ka ni Lisa. Bareng maalukoy mo idakit umay da katulungan. Hanggang pangasim. Di mo ulitin ti sigod nga aramid mo, Wala kay. Ikarik. Asikaswak ida na imbag. Agyaman ak, no kasta bakit? Nana, tata, pakawanan dak kuma. Amok anapasakitak tirik nayo, ididamo nga inayaban kayo nga umay makitangdan. Naamiris ko nga awan serbiti kinabak na nga adda kada kami. No awan mati umay tumulong kada kami. Ikarik nana, tata, saanin ang maulit pa di inaramid ko kada kayo. Asikaswan kayon iti husto. Ay, nasaya at no kasta badet. Nasaya at naka-amiris kan. Kinapudno na, mabalbalin ka, san kami nga umay makitangdan, ijaayan niyaw. Gapo iti pakitam idi kada kami. Ang mitat, si ka mismo ti may nagpakaase, ay kat umay kami, Ay na, agyaman ak unay, tata. Agyaman ak iti kinasaya at yo. Agkasartan, apa man na makaawit ha, Kiana. Umdas ka din ti urnong tabani. Laglagi pam. Narigat agdardara sudos asumrak iti estado ti adan asawa na. Sana pare ko ti kwarta. Adamat urnong tan, saan ka di? Pinagpaarami ta iti balay ti dadu mga urnong tabani. Di ka madanagan. Adapay sa baling nga urnong ko ditoy. Sige, makaamu ka nga rod. Ngam panagkunak, nasaysaya at no agurnong tapay. Sa tanto panunutan ti kalaysa. Kaya't kung ti maadan iti anak, Kiana. Uri siya nga masapol nga isaganaan ta iti husto ti panagsimpatan. Yana. Nasyak, awan problema. Kaya't kumatan ti makikalaysa kan ka. Ngam awan pa'y unggas nga ornong ta. Nayunan ta kumapay ti ornong ta, bani. O sige. Doon ti pangadeng mo. Iso ti masurot. Magagaran ako ng agbakasyon yana. Kailiw ka una yan. Kailiw ka matan, bani. Urayak ti panagawid mo. O sige. Ipapastan to ti agin niliw. Inton makabakasyon na. Agawid kanon ni Bani iti mabiit lakay. Kastaya, kaano ka now? Diyaka mo, di namot imbaga ti eksakto a pizza. Basta mabiitin kuna namot. Ay, sigurado man nga agdiretso iti ang tinubya na. Wan nga road, ngamanya ngay. Nobya na nga road. Kanayon ko ngay baga ngay kasarnan, tapno makapututain. Manutawan nan, aumpay laputot na. 30 nan. Wan nga road ngamdidan sapay mat kayat ti agkasar. Urain talatan no kaano ti panagsimpada, bakit? Sa dino nga tati ayan niyan. Diyak mo makita dito airport. Awagak man langan. Kailiw kong tinubya ka. Hello? Hello. Yana, sa dino ti ayan mo? Sorry, Bani.
Kailangan anagulawak. Maditirit na. Anya? Anya't mapaspasamakan ka. Diya ka mo, Bani. Ada kita dito'y lugar danti. Sa dinwa lugar. Dito'y Davao, Bani. Nagadayo matan. Naira na nagpasyal kami. Ngam kasto'y matandirit na. Banog ko la siguro da ito'y ang nagbiyahe. Di nakpakadanagan. Umayak dita. Saanan? Ada yung unay dito'y. Kan ang mga numayaw-awan ka. Maditirit na. Ay, makapadanag ka madyana. Sana bali. Agawid ako ni Timabi. Okay nga, Rod. Aganad ka dita, ha? Juan Bani. Pasensya ka na. Kailiw ka una yan. Ngam talaga ang maditirit na. Iso asaan ka na sukon dito airport. Sige lang, maawatak. Basta agpaimbag ka. Urayak ti panagawid mo, yana. Kahit, kumusta di balayaw? Nalpasan. Tatang. Dahito tila dawan ti balay mi. Nay! Ay, dakal mo gaya ang baraok. Tatang. Niya na tinagpaaramid iti dayta. Mabalin sa amat na pagnaidan. Mabalin ta finishing lat kurang nan. Kahit, nagkasar kayo ang araw. Inton sumaro na pa nagbakasyon ko na, tatang. Nagbayagay. Kaanon tupay ngay. Kani mapaanan titawan. Agkasar kayon. Uray simple la selebrasyon. Ay, bayan nyo, tatang. Kasaritak pa'y tinobyak. Hello, Yana. Kumusta kan? Naimbag ka din? Juan Bani. Agita ko nga. Kaya't ka makasarit. Apay ngagsangsangit ka. Ada ka di parikot? Ibagak to apaman nga kita ta. Umay ka dito ibalay ta. Adaag dito yan. Sige. Umayak adagos dita. Bye. Yan. Kailo ka na. Payakas ladakal di dyan mo. Masikog ka di. Bani. Masikog ka di, Yana. Sumra ka. Iti o nagtipagsaritaan ta, Bani. Pagkawanin na ko ma. Apay aramid mo tikas to'y kanyak, Yana. Apay aliniputan nak. Idi day chay, Bani. Awan kamin. Taintarayan na kung day dya lalaki. Mano abulan ti sikog mo. Nasurok nga upat, Bani. Diyak kumapay agpakita kan ka. Nga makonsensya ak. Kan kayat ko ti agkid daw iti pamakawan kan ka. Ket, ayan ti lalaki ang nakasikog kun ka. Awanan. Napanin iti abroad. Nailaw anak lang, Bani. Iso apakawanan na kuma. Sikat ay ayat. Ngam na di mapakawan. Awan ti maramida. Diyak pala mo ti sawa kita. Lading itak. Ngam nasakita anak iti husto. Iso apong manawak matlang. Awanan, naloko kan anak kao. Nanang. Sinaamon day di a babae. Total, saan kayo pa'y mata nagkasar? Naimbag ki di at adi kay pa nagkasar. Ada mo pagsayatan na naitantan ti kasaryo anak ka. Papanawa mo ni balay mo takukuha mo day di balay. Makonsensya mo tamang papanaw kan kuha na ijay. Kan masyanak. Tapi nanawan mo ti lalaki anak kasikug kan kuha na, tatang. Ay, Anya. Apay asikati makonsensya. Isu kumaa, ta nagaramid nga ron iti kalokwan. Lipatam da dya babae. Sinamon. wan anak kao, sinaamon. Manangalilaw mo't gayam day jayan. Kunamno asino akasisingputan, kan kaumaan a babae. At damat gayam ilumlumeng na. Sinaamon.
Anya nga taman ng tibaga dito ya babae. Tawag man. Hello? Adaak dito ospital, Bani. Naalisaw na. Ha? No may nagsarungkaran. Pagyamanak. Ngam na ginakon kaya't ang makita. Awanin ti maramida. Basta ay ayatan ka, Bani. Yana. Nakasagana ka mong sunyit, itinagkurangakan ka. Pakawanin na kuma. Kaya't ka makita kan makasarita. Sa dinong ospital ti ayan mo. Taumayak. Napanan man ang anak ta. Nagkuyog damanan na itinubyan na. Ay, anyan. Kung nakasinaan man, sinublian naman ay. Ay, tiyak mo no anya tinakita na itiday chay a babae. Tadi na malipatan. Manipod na alisan, nagsinublian damanan. Nabayag mo nga main, nga da relasyon da. Wuna, ngam ti pagdanagak lakay. Ang mga nuulitin ng tumanun tinaramid na. Ti panang loko na iti anak ta. Nadanakam dyan anak ta. Makamumutin ano itulok na lukon daman ay. Binagbagaan tamutin. Awan ti pabasulan ng tao no bilang ulitin naman ay tinaramid akin ko ana. Agyamanak, Bani. Talaga nagtanok ka nga gayat. Awanin ti umartap iti kinasayaat mo at tao. Sapay la ko ma. Talinak ton paldaangan pa yana. Ikarik, Bani. Ay ayatan ka. Si kalaang ti lalaki iti biyak ko. Na ilaw anak laang idi. Agsubliak iti abroad into no maalawas. Iti sumaruno a panagbakasyon mo. Agkasartan ton. Ita ko man. Ngam atrasado mo ti aldaw. Sana bali. Pagsagsaganaan ta. Ken sana bali taddan balay ta. Sana na problema ti pag naidan tanto into nagkasartan. Umadani man ti panagbakasyon dyan nagtabakait. Wan nga road. Mga sawa mo't siguro. Hey, sapay la ko maa. No, awan man ti kalukuan nga inaramid dayjay ayana. Ay, adda nga min kamalijay anak takag. Adayo dito'y balay, tinang ipatakderanda iti balay da. Tano adda ko malaeng iti asidag, mabantayan ta ti agbalin ang manugang ta. Makita ta amin agaraw kun aramiden na. Buwan nga ron. Tirigat na kat adayo mo ti lugar tayo iti ayan ti balay da. Kasano ngay ang mabantayan ta. Malaksid no ilako da. Tagumatang da iti sa bali a balay dito'y lugar tayaw. Uray nak ha. Taapaman na makaawid ak dita Pilipinas kat agkasartan niya na. Kaano nga ron ti panagawid mo, Bani? Basta itaabulan. Magagaranak nga ro din nga agawin yan na. Sige nga ron. Urayan ka, Bani. Bye. Hello. Inintip man. Apa yakas dyan? Aday ta, ada akon ditay. Agtuktuk akon. Maklat-lakit din yan ha. Tadi na mo ti sasangpot ko ita. Asino ka kadi? Ha? Siyak ni Bani, sir. Ti aking balay dito ay. Sika sir, asino ka? Siyak ti kabarbarong akin kukuha iti na ito yung balay. Anya? Sir, kasano na pasamak data? Ginapang ko kaniya na ito yung balay, sir. Anya? Adayta, naiblock ko ni Bani dito'y Facebook. Awanin ti pangkontakan na kanya. Sa bagay, awan ti rumbang apagbot nga. Ngamin,
Amok anasingpat ni Bani. Di naklakit di idarom day chay. Ay na. Nagado ak kwarta day toy. Pangrugyak ngagnegosyo day toy. Yak ay ayatin ni Bani. Takwarta laang tikinayat ko kenkwana. Iso adya kun agpakpakita pa'y kenkwana. Kat naawaga mo, dayjay a babae, anak ko. Saan, nanang? In black na iti Facebook. Anya, kat kasano nga rodaytan ngay. Idarom mo laang. Saan, nanang? Agruam dayjay a babae. Ikam iti pagnakman na. Saan lanam na minsan ti panang loko na ka? Nanang. Idarom bukit din, anak ko. Masapol ang mabawim di naglakwan na iti balay mo. Baybayan nyo, nanang. Ni Apo Diyos latan ti makaamukan ko na. Ay, nasingpet ngamin unay di anak tabakay. Ngam gapoy ti day ta kinasingpet na. Abuson matan day di a babae. Agasam day ta. Nagrigrigatan ti anak ta day di a balay. Ngam linaklakan at tinangila ko. Sana intaray ti kwarta naglakwan na. Talaga siguro akas deti aramid da dya babae. Timang luko iti pada na ataaw. Ay, masaya nga naklaang iti nagbambanugan piman dya anak. Ay, uray siyak Asino nga iti sana masayangan. Kat nagdakil agata ti pinangpaaramid da iti balay. Angem, awanan ti maramidan tayo. Tadimot kaya ti anak ta ti agdarawm. Rumbang kumaamay darum day dya babae. Ta sigurado. Ulitin nan tumanen ti mangluko iti pada na atao. Amangan no adon tupay atao ti lukwan na no bilang laeng. Nagpintas ti nagatang ko alugan. Second hand. Ngam napintas pa'y lang. Ay, masadotak ngagnegosyo. Iso nga inggatang ko langin itilugan di naglakwak iti balay ni Bani. Apay ngay, jakmat maiprenon tilugan. Sapay pasalog. Idumpar ko langan. Nadamag mo, tinapasamak iti dayjay a babae, anak ko. Wala nang. Natayan niya na. Ay, anyan. Kita man lang agpaiso ti biyag, anya. Ay, nalabit, nakarman. Gapo iti madi nga aramid na. Nanang, tatang, aga-product manan. Dakdakkel ti sweldok iti pagilya ng papanak. Ngamin, triple ti sigud a sweldok ti masweldok ijay. Kasta aya anak ko. Wala nang. Kat patsa ka makaurnong adagos iti pagbalay kung tumanan. Ala kita anak ko. Tamangan numaluko kan tumanan. Wen ka ron, anak ka. Agandat ka tamangan numaiskam ka manayin. Saan ang tatang, nanang? Adan nagnakmak. Amok ton tiar aramidak inton sumarono. Saan ako nabastag talaklatan iti sabali a tao. Nang runa, numaipapan iti kwarta. Melody anak, nakasukat kan? Wananang. Naisagana kung tibalon mo anak ko. Ingkaagiskwilan, wan. Wananang. At damot tantay danong mo dita, wan. Kantay meriendam akamutay, at daamin nandita, oy, wan. Wananang. Thank you, Alamapan ka anak ko. Tapno saan ka amala daw iti pagadalan niyo. Ingkaurayan ng dagiti kakadwam iti arubayan. Tapno adda kadwam amag na ama panagiskwela. Sige, mapanak nga rodan, nanang.
mapantayo mga nen. Wen, mapantayon na. Oops! Saan da ka akadwa mangan, Melody? Ha? Apay, anyat sidam? Kwa, ugot ti kamuti, Laika. Yaks! Kadiri. Dagi jay padam abulbulong ti sidana ti pakisangwam. Di ka makisango kada kami, tanaimas ti sidami. Pasig akarne ti sidami. Sige, ingkay jay, ha? Nagbangsit ka pa'y mat. Naimbag lakit din ata ada ugot asidak ita. Idi kalman, asin laeng ti sidak. Kadiri. Ngam ita, andan ugot. Ay, amandi da. Naimas ti mangan, nada sidaan. Ay, nagimas ti sidami. Uri sa anda ka kayat dalay ka akadwa, ayos laeng. Tamabsugak motlata nga uray awan kadwa ka mangan. Melody anak, pasensya kan ngamjak ka ba ulan ti mang paadal kan ka iti kolehiyo anak ko. Sapay kumata maawatan na anak ko. Amumet asisyak laeng amang isaksakad iti panagbiagta anak ko. Kayat ko ti makaeskwela, nanang. Ay, anya nga rod ngay taramidan ta anak ko. Awan mo't mabalin a pagutangak diti lugar tayo. Uray kasano ti ayat ko amang paadal kan ka. Ngam awan mo't nga rod mabalin ko anak ko. Nanang. Iso nga agsardeng kapaylaang nga agiskwelawan. Agurnong tapay iti pagadal mo. Tulungan nak nga agtrabaho, tapno makaurnong ta. Okay laeng ken ka, anak ko? Wanan nanang. Damag kong agbirbiro kano ni Sergiano iti katulong da. Padasek man dagaplay kadakwada. At dati anak na iti paraangan da. Ay, Laika, balasang ka. Apay? Adda ka din ni Papa, balasang ka. Apay ni Papa? Umutang ka? Ha? Awan maipautang na kan ka. Ta saan nga papautang ni Papa? Kadagiti mamirmiraot akas kan ka, nana. Ay saan? Jak umutang, Laika. At dala ko maibagakin ko na balasang ka. Mabiit na ang tayabak. Di ka umunag. Tabawal ti dungrit dito'y balay mi. Ay, nagsupla damot day ta kaadalan ti anak ko. Nagalas ti panagsasauna. Nasaya tay may kami na. Talaga akasapulan mi ti babaw nan ti balay. Ngamin, nakiasawan ti sigod na babaw nan mi, kahit saan na nagsubli. Ay isya kun asar ti alaan nyo nga agkatulong kada kayaw. Sige, kan mangkita ka man iti may sapay akadwam. Duwate ka sa pula ka babaunen. Tandi, marigatan ka no awan kadwam. Nalawa to'y balay adalusam. Adamaya ba makadwam? Kwa, jay anak kun Sergiano. Manutawan na. 17 na, sir. Uping pa ya. Jagtawan iti 18 pangato Tani, narigat no minor de edad. Amangan no madaksanak. Awan mo't lang amin ar-aramiden na ijay balay, sir. Saan nga gis eskwela? Saan, sir? Tadyak pa'y na enroll, tawan pagadal na. Anya? Ayabam to dito'y balaman. Takasaritak to, ha? Ha? Agpaiso, Sergiano? Pagadalan da kiti kolehiyo? Wen, balasan ko. Ano kaya't yun ti kondisyon ko? Nga ikaroyo iti inam, ti panang paadal ko kan ka. Ay, uwan, sir. Mayatak itid ay ta. Ay na, kay kayat kon sir. Tapno makaadal ti anak ko. Ay, agyaman ako na kada kayo, sir. Awanan yaman na. Basta say-saya atam ti agadal. Tapno saan na masayang ti bannog to inam. Wan, sir. Ikari. Papa,
pagadalin nyo day di Melody? Ha? Nagswerte matan ngay no kasta? Iha, ikaro ti inana ti pangpaadal ko kan kuana. Kat, dito'y balay nga agnaad ni Melody, papa? Wen, stay inda iti inana kas babaunan. Anya? Sana libre ti gastuek, apang paadal ka ni Melody. Bayadan ti inana, anak ko. Hello, mama. Bagbagaan nyo man ni papa. Apay, iha? Adda ngamin kayat natulungan nga gadal. Anak ti babaunan. Aniya? Ay katbayamano kasta ti kayat nangaramidan. Awan bibiyang ko dita. Apay, kasta kayo, mama. Tunggal aday pulong ko may papankin ni papa. Kasta ka na yun ti isungbat nyo. Awan bibiyang nyo. Ay na, makumikumakiti trabaho dito abroad. Ado, ti pa ka-stress ak ditoy. Isa mabalin ka di, iha. Di mo na yunan, ti pa naka-stress ko. Please. Sige nga, Rod, mama. Sige, tanay. Ado, paramidag. Bye. Bye, mama. Aping ngamin apilitam ti agadal. No awan pagadal mo, Melody. Ha? Agraraman ka matanya. Kaya't kumati makalpas iti panagadal na, Laika. Ay sus, nangina ti mabayadan iti college. Agkatulong kalat na nakanayon, may mayat pa eh. Adamat arapaap ko iti biyag, Laika. Kaya't ko atulungan to ni nanang ko. Tasyakla ang ti makatulong to kan kuana. Ha? Agraraman ka man. Para lang kadagiti baknang ti makaadal. Saan para kada kayo amamirmiraot? Papa, di yung lipatan di allowance ko, ha? Neh, kahit itid kulay di kalban iti allowance mo, Sa baliday di, Adda pangusarak iti kwarta, papa. Gumatangak iti jacket kan bag ko. Kagat-gatang mula iti kagawaam, idi na panalawas. Ha? Naumaak kadagi jayan. Anya, makalawas laeng naumakan. Sapay nangingina dagiti gat-gatang nga makawas mo. No nangina, original. Napintas, papa. Ngam no nalaka, lokal. Jakla pagan ano ti agaramat iti lalakaan na gamit. Suruam ti aginot. Saan anasaya at tinabarayo buya tao. Estudyante ka pa lang, ngam grabin ti panaggasgastos mo. Ay na papa, di kay kadi madanagan. Tainton may sa akton a doktora. Siyak tumitin ti mangtad iti kwartayo. Kan bayadak tong amin agastos yu kanyak. Tapno awan maibagbagayo. Saan man na day tabayad-bayad ti pagpagamlay ka? Tikit di panagadal mo ti into na rem. Agadal ka ana imbag. Kat, anyat inalam a kursom? Agra? Ha? Oh, apay, di mo kayat ti awag ko kan nga agra? Pudnomat nga agra ka. Agra naman. Laika, Anyat kursom ko na. kinamaestra, Laika. Sika, anyat inalam a kursum. Kina doktor. Anyat serbita kursom iti kursok ngay. Naimbag ti kursok tapang mayaman. Sika ngay. Saan na balen Tinapatag, makalpasak iti panagadal ko, Laika. Makiasawa ka kit din. Say-sayangam la ti kwarta ni papa. Ha? Yala anak man kit di ti meriendak. Mabisina. Uwan, Laika. Di mo man sang kabalikas tinagan ko. Apay, close taya. Tabas tabir nga birngasan naklatan. Ha? Alan, darasam tagunay. Taadda pa'y ipaaramid ko no madamdama. Oh, adto'y anak. Ipadas mo. Umanaykan ka. Nangalaan niyo iti dayti abado kan bag. Wow, nagpintas mo tandag ito'y nanang. Inikanak ni Sergiano iti kwarta kanak ko. Ket napang ko ingatang iti wagwag abado kan bagmaw. Ala, nagpintas mo ti ginatang yun. Amaw no sagmamanod agita anak ko. Manungay, nanang. 35 day tabado.
Kun itilaang day tabag. Oh, ala, natsambaan yung aruda, nanang. Uy, type ko launay ti ginatang yo. Masukatan matlangan di bag ko. Thank you, nanang, ha. Awan anyaman na anak ko. Basta gadal ka na imbagwan. Uwan, nanang. Kat numakalpasak to iti panagadal ko. Saan kayon to napagtrabahuan? Tasyak to nagtrabaho. Para kada kayo. Adto yung tigatas mo, Laika. Idi sumlat ta di talamiseta. Uwan, Laika. Nagragsakan sa ita, Melody. Apay, anyat pa karagsakam. Ay, awan, Laika. Anyat pa karagsakam kunak. Apay anaisum tirupan ita. Kung amin, kabarbaro tibado kan bag ko. Usarak inton bigat no mapanak ag klase. Apay, sagmamano tibado kan bag mo. Saanan anas ka na mamuam, Laika? Kababain. Sagmamano kunak. Ay, kwa, 35 tibado, kan 80 pesos tibag ko. Natsambaan nga ron ni nanang ko dagi dya agamit ko. Anya, dayta ti pakaragsakam, Melody. Ha? Yaks! Nakalaklaka. Ha? Grabe ka, mat. Nagrabaw gayam tiraragsakam. Ha? Kunak man lano 3K, wano 5K ti balor dagita. Ha? Nonsense. Hay, kas kalaubing. Siguro, no gumatang ni nanang mo itilalakaan at tsinelas, kas taunay aragsak mo anya. Kat uwan alay ka. Kasta kami ngamin amamirmiraot. Taidi ubing kami, wano ubingak. Dandan ni Jack pa'y makatsinelas. Kan amumot asako ti bag ko idi. Wana, amok dayta. Nagmursang asako ti bag mo. Uwan lay ka. Iso nga ita makagatang kami itibag. Wano anya pa'y di ta kagawaan. Maragsakan kamin. Tasaan mi ang napadpadasan ti kasta. Ano sa inyo nakurapay kayo kat nga ron? Siguro, sadot dagiti dadakkel mo. Iso amamirmiraot kayo. Ha? Saan mo't Nasapa ngamin anatay ti amak. Iso nga agmaymay sa ninanang ko amang isaksakan iti panagbiag mi. Kan talaga narigat ti panagbiag mi. Tawan sa ni Kwame. Iso nga ita. Kas kayla agraraman nga agina. Tamairan-ranod kayo iti kinabak ng ni Papa. Ha? Agraraman kayo talaga. Ha? No siyak la ti mapatulok. Diyak kayat apagadalan na ka ni Papa. Mananggundang way kayo. Laika, di mo samot us-usaran dagiti abadbadom. Saanan, Papa? Na umaak dagitan. Itid mo ni Melody ta nakawarala iti silid mo. Ay saan? Nagswerte mo tanday di babae. No iso ti mangusar ka dagita. Kat nung hinginaan amin agamit ko. An-anwom ngay nga rod, no di mo usaran. Sayang. Ay, basta. Isubliyo iti nangalaan nyo. Taidulin kun to dagita. Itad kun to kadagiti gagayim ko. Saan kat aday jay a Melody? Ha? Nagswerten ngay no pagusarin nyo iti nginginaan na gamit. Day rut-rut itidyo ken kwa ta iso ti bagay na. Laika, saan anasaya at tikas nga ibagbagama? Aglablabas kan. Natangsit ka una yan. Ha? Masuro na kaming. No apoy apag-adalin nyo ti saan nyo mat akap-kapin ano? Sana libre ti kwarta gas-gastusan ni Melody. Sweldo ti inana na jay kas babaunan dito'y balay. Ha? Basta. Diyak kayat ti kinaagraraman dagi jay nga agina, Papa. Period! Papa, agsardangaksan nga agadal. Anya, apay manan. Kasla na bambanugan ti panunot ko. Kayat ko ti agina na. Ang sayang titawan. Kanayon ka ngagsardang. Kita man, graduating ni Melody. Idinto ta si kagat second year college mo pa'y laeng. Takanayon ka mat nga agsardang. Makapa-stress mat ngamin ti ag-eskwela. Agadal ka kit di.
Ano sa man Didak kumamit pilitan, papa. Nabanugak nga rod. Ituloy kong tumanan ano makainanaa. Anya. Ay na, umadanin ti pa nagturpos mo, anak ko. Uwan nga ron, nanang. Sana napupuutan ti Aldaw. Graduating at kaya man. Wen nga rod, ay na, nakaragragsak ka, anak ko. Makasangitak itinakaro a kinaragsak ko. May sakanton a profesional, anak ko. Uwan nga ron, nanang. Iso nga agyaman tayo iti Diyos. Tamok nga iso tinangi remedyo iti amin, tapno makaadalak. Wanan ako, kat inton addan ton trabaho. Di munto ko malipatan ti agsubalit iti kinaimbag ni Sergiano kan ka. Wan. Uwan, nanang. Hello, bakit? Apay nga ita ka lang nga umawag. Nabayagan nga ururayak ti awag mo. Agawid ako ni Timabiit, Jano. Kasta. Kano? Anyapit siya, tasukunan kay di airport. Sanan. Makawayasak. Kana mga nusan adita ti pagdiretso nga agawid. Anya? Papanam nga ron. Ay basta. Ibagak to. Sige, bye. No, kasta. Ag for good kayon, mama. Wen, iha. Agawid akin to numaya lawas. Ngam di mo ibagbagakan ni Papa ma. Tipet sa nga imbagakan ka. Ha? Taapay, mama. Basta di mo ibagbaga. Si kalaang tinang ibagak. May karim ka di? Siguro, kaya't yung asorpresaan ni papa niya. Basta di mo ibagbaga. O sige, bye. Bye, mama! Papa, kunan ni mama ajak ka no ibagbagat isa sangpat na. Ngam na jak ibaga, awan kadwak amang sukon kan kuha na ije airport. Apay, kaano asumangpet? Intun o may alawasan, papa. Kayat na kayo siguro ang sorpresaan. Iso adi na kayat nga ibaga kada kayo. Ngam, da kayon to ti kadwak amang sukon kan kuha na. Iso nga ibaga ko na. Ay, unay lakit din dyan nam. Kaya't nagmasorpresahan, ha? Sige, sabatan tanto ni mama. Amo ka din ni mama, masyak te kaduam dito airport ita. Saan, papa? Jak imbaga. Iso asigurado ang masorpresa mat ni mama. Anya? Ha? Dayjayan ni mama, papa. Sino di kakibkibin na lalaki? Dagitawanan bain. Relax, papa. Ang mga kaanak-anak na anakagiddan na anagawid. Takatawnak sa lalaki akadwana. Diyak la siguro mabigbig. No asino di kadwana. Mama! Come on, honey. Pumanaw tan dito. Mama! Mabit na! Dagitawanan bain. Makitam. Kabit na dayjay alalaki lay ka. Apay anaaramid ni mama ti kastyay. Makaumotib agbiyaga. Nabartak kayo manan, papa. Inaldaw nga agbartak kayo. Awan, sir, bitibiyag ko. Nauma ako nagbibiyag, anak ko. Diyak mo't pinaspasakitan, tinam. Awan, timati ngayon, naramit ko kan Juana. Nagsingsing puta, kabayatan, tikada na jabrod. Ngamanyatin, subad na. Ala, huston, papa. Aklunan tayong tinaramid ni mama. Tagdandan na dan itilalaki na. Sergiano, agin kayo manan agmay-maysa. Awan, sir, bitibiyag ko. Sir, aywan kayam, sir. Inton bigatan ti graduation ti anak ko. Dumaray kayon tukuma. Nakayulatan. Awisan nyo nila, kano kayat na tayo suti ka duhayo. Sir, pagyamanan mo ti ado at tulong niyaw.
Agsubalit kami to kada kayo, sir. Saan? Saan nakagsing-sing, Ermina? Iso baybayam da ita subsubalit dita. Jak masango, da kayo latan timapan. Ha? Sige nga, Rod. Da kami latan ka ni Nanang. Naragragsak kumamot lang no da kayo kan ni Papam amang saksi iti pa nagturpos kon, Laika. Taapay pa lang. Kaya't mo tagpasikat, tanakalpas kan iti panagadal mo. Idin to tasyak kat saan? Ala, saan nakasta, Laika? Sa anak amanal, tapno jak maawatan ti kayat mo amapasamak melody. Pasikat ka. Papa, kaya't kung tag-eskwela, ituloy ko manan ti agadal, tapno mailipas ko ti kurso. Lading hitak anak ko, nga mawanan kwartak. Nabaybay ti negosyo ka. Anya? Kinapudno na pasig nga utang ti kwarta nga araramaten ta. Naisaldak pa yan ti balay kan lote. Anya? Apay ngay? Pasensya ka, anak. Ngam nasakit ta anak iti husto iti naramid ti inam. Iso anapiktaran dagiti negosyo. Kasano ak nga rod itan, Papa? Kasano ti panagadal ko? Kaya't ko ti agadal manan. Awagam ti inam. Tayso ti mangiremedyo iti pagadal mo. Inawag akon. Ngamawan ka no kwarta na. Agrigrigat da kanumat na ni ti asawa na. Anya. Kasanon ti panagadal ko, Papa? Kasano tayo ita? Laika, amo ka kasapulam ti tulong ita. Damag ko akayat mo kano tag-eskwela. Nasao ngamin ni Papam kan ni Nanang ti maipapan iti dayta. Nagsayaat ni Papam kada kami, Laika. No saan agapukan ko, na? Sa anak ko maanakalpas iti panagadal ko. Kat itatadan na talaga na trabaho. Kaya't katulungan. No kaya't mo manan tag-eskwela. Di ka ko magbabain, Laika. Kan, tilmunam ko man ti pride mo, kat awatam ti jayak kan ka. Pakawanin na ko, Ma Melody. Sorry, iti kinagubsang ko kan ka iti kalabas, Melody. Naglablabas at inuy-uyaw kayo. Kanoy niya pa'y di tangag kakasakit a salita timbagbaga kada kayo. Ngam ita, da kayo matgayam ti makatulong kada kami. Kaya't kulaso badan ti kinaimbag ti amam kada kami, Laika. Kan lipatan mo tinapalabas. Di ka madanagan. Saan na ka nagimula iti sakit tinakam? Makonsensya ak lang amin. Kan mabayin na. Linaplapdan ka ang makaadal iti kalabas. Katagyaman na, nag-eskwela ka, Melody. Diyak na yung pagarup kasi kati makatulong kanya kita. Agyaman ako na ikan ka. Awan anyaman na, Laika. Agyaman akmat ka ni Papam. Ngamin, ado tinaitulong na kanya. Tapno makalpasak iti panagadal ko. Iso nga ita, mga barwanan tayo manan. Katno kasapulam di kwarta, di ka kumaagbain nga umasidid kanyak, ha? Si dadaan na katumulong kan ka. Agyaman akmanan, Melody. Nagsaya at ka, tao.